into lengiyenta nyalo ayendi mara sitawutsini. Here's a mini vlog. Bangithumile ngithuma ngothenga ama-chips ngisister lapha. Abona le ndzabo sebenza nebantu abazana. Wena umncane vele bokuthuma awunaplan. Thumile futhi. Ya, sesitova khona ukuthi kahle kahle konakalani. Sibangene. Sibona konakalani. Master. Ukahle master. Master ngithe wavusela nami ngala. Samvusela kuphela nje. Ngibona indzaba leyo. Futhi maya ngifuna the camera vele izibuke nasetuni kakhulu because phela kanzima sebashaye nakho kusengiyangena. Qoqo sanibona washuthi phela le ino sorry kunjani Sefang right. I'm not even to me ngisesneni. Nangalala kusase empty kanti. Hey, cancel that. Sitong Mr. ngale. Mr. ngale na ungandibekane party. Birthday party la arrange. Hey, akumathi bekahlanganisa ngakho mara kona bekahlanganisa lo mnyaka wakhe. Waletha abantu abadolala. Sisibhizi akusafana uqabuza umfene. Don't believe nje. Kumele ukuthi ngohlala le ngaphandle lena. Uhlala nameste lapha nyana. Bathi ngime lapha. Because if ukuthi angimi ngimela lapha phakathi betoyibona ukuthi inkinga kakhulu le yabo. Manje yeah. Kahle kahle ngifisa nokukhuluma isingisi nje nami manje vele seqale ngiqamalele. Manje wakhuluma futhi. Sanibona mse. Khamba njani? Kuyaphileka. Ukahle? Ngikahle kakhulu mse. Yeah. Siva lona nje lelanga lelingafuna ukuphuma. My phone yakhe izabe ibukele. Ayibuke mina so. Ibuke mina that's all. Ngivela ku social media. Awufuna ku social media. awufuna kuvela. Mr. Kanjani manje? Mr. Ngithe kukushushisa la. Ngikazi ngokubona. Lento lesechitheke la. Ungangibalekeli mse, ungibalekelelani? Eish. Lana yathi sekwendeke emanga lana Eve. Lana sekucitheke kwacitheka lana yo ma chips abantu Nkosi yami. Buka amara kuyafana mos. Utowadla lama chips. Hayi ukuthi angeke azawadla sengiyomolode kayi-1 sha. Mase bangangithuba into. Mangaze ngidlise abantu ishevu. Kanzi lento bekumele ukuthi ngicane ngiyitaste mina emselufu. Yini lingafocus le chips kanzi? Hey, alifuni ukufocus. Awunazoke. Nazoke. Aliya. Ngingenile. Athi ngive ngishaya umdansonyana nje futhi. Ngeke iziwe lena seyiqinile le. Uyakunga kashanga umdansonyana. Sengihambe mina ngiqhubeka lento le noma ingasachitheka kusana inkinga. Yafana muzivese seyichithekile. Sokude le nto kwena. Kude plana sharp kuleyo ndawo. Singiqhubeke ngale nkinga yami. Ngale journey yami. Sister sonjani? Ngiyavuka nami. Hey. Sengiqhubeke ngilibangise. Guys, this is my view. Look. What a marvelous view. Woo! Ya wena. Tohamba ufisa.
utohamba ufisa. They're living larger than life, man. Yeah, that's what I wanna do. I wanna live larger than life. Because if I don't, it's gonna be a problem, you see. Mister. Yeah, lapho ke nayaka ngato lo mnaka ngiyambingelela. Nangibingelela wonke umuntu. Yebo guys. Bukele netle. You angathi ukuthi itovela le view lena ne, but look. Ooh. You know that song that says, Basin, I saw peace of heaven waiting for me, darling. And I was shining by when and I was trying to find someday. Nobody knows. Ay! Non khomba lo munye my sister. My sister lona angaze ngamkhulumisa. Namuhla ngomveta lana. Phela ngani mina I'm not scared of people now, and then ngathi uyavlogger la khona nje. Angisakhona ukumvisisa kahle. Sengimbingelela ne DJ Justin J, because of what? Why not? Our sisters. Unjani? Alright. Ngithi ngibangenise la abantu bami bakubone. Say hi. Hi. Awusasho ukuthi uye-garage manje? Sisters nampa bangithume fast in a hurry la. Bavele bangi-hijack bathi hayi fast in a hurry nami ngaphuma ngigijima. Yabo ncese man. Ncese. Hayi madoda buka la netle machine yabuka. Thatha. Yo boy. Angifuni ukuveta number plate yebantu ngathi ngibuka ukuthi ivulelo. Okay, into ihambisela la tulo. Yeah, boy. Ngiyakutshela wena. 220i. Yeah wena. Angiyakutshela kopha. Utothi wayibona kuphi wena lesona futhi. Yabo. Inihambisele nje netikancane nje yabo. Enikhombe into leti very supercalifragilisticexpialidocious. Nonikhomba. Yeah wena. GLE 43. What are you saying, wena? What are you talking about? Ngiyakutshela wena. Nayilenye CLA 200. What are you saying, wena? Yeah, boy. Utotsini wena utolimala. You'll get hurt. Inkhombe yokuqina nje. Rapture. Ndigutsumela babuletsi baribana bonyaka vene muna kivene, and then sekuna mamzo wami yabo in the whole world. It's people, it's my social media people. It's my family from social media. Mamzo sharp moms. Kere tsamaye no go ngena mosebetseng ya phela ngive ngizunda futhi matima kakhulu ngaze ngenela phakathi ngiyayiqima le vlog le mini vlog iphelela khona la na president one and only, the great one, the greatest of them all. Ngiyakutshela wena sudu on point. Ngiyakutshela drip siphi iskoropo awumatali njebo nangu lo sesilongithumile nguye lo. Abona guys kunzima mara sengibuyile. I'm back. See you guys next time. Bye.